Kore ke uhufanga I he ngahi tala whatapu ko tape, wha o atu pe me I heni. Whatapu atu kia hou eiki ka ma haa matapure mo haa tahi whanua. Ka e ata moa ai whainga mari o e hoatani ke o atu ai homo polokala manga maheni ko e Tufunga Fonua alo au. Whatapu atu ke tiki motol ko tape, ka inga whanong o kuke wakai me ke tau polokalama pe me apina whataong pe wongole rei atu ai polokalama e hoatani. Polokalama Fatu Fonua, Tufunga Fonua alo au. Katak Tufunga Fonua alo au fika ua tolu eni. Ko polokalama fika ua tolu eni. Ai Tufunga Fonua ko ia alo au. Kuma whakahoko atu I he wike kotoa pe. Pea mo Palofesa to ke tā Siosiua Lafitani. Ai o ko whiwhia ke tātai lerei. Ai Palofesa he hoatani. Malo apito e mau whainga maari. Pea malo ke mau iwi e Palofesa. Pea mi Australiana ke whakahoko ai tā polokalama Tufunga Fonua. O ia o ku whakahoko I he wike kotoa pe. Ta hanga hake pe ta umaeni I he wikeni ki he polokalama whika ua tolu. Pea o ku whae whakamalo. Atu whatanga pe kulerei ai family. Pea me mea kotoa pe. Pea me ai Ken Pelana. Alo abito tonga. E kou whamamalu atu I he talamalu o e Fonua. Talamalu o e lotu pe mo e ako. Ka ata ke hoko atu ai tau polokalama pea o whamalo I he mau whainga maarie pea moho o kei tataki mai ai tau polokalama pea whawhiwhia o pito ke te au kei mau pe hai moha malo pea kumau e iwia mo malo ko I ngā ko e whamawhana mau pe I he wike kotoa pe o kuta whepo tala noa ke hei ilo.
na ia hano aonga, kono lukuluku atu, ai tau ngahi naa mei he tau ngahi oa ke inasi ai Hawaii, pa mo kainga ai Fonua i Tonga, pea momuri. Malo. Ko ia, malo pito, Palofesa ko wike ko o si foki na whaia whakatala noa ki te koe, na ta kamatai hono tahanga o whakauhinga, hino define ko ia, ko ha ai konistu tone, i he lau ko ia ai kau filosofa. Ko hinga foki o ku mato aki mahu inga au pito ia ki he kakai e Fonua, ke nauhanga o ilo. I peko tu ko tāpua ke ni ki he kakai, ke nau whanongo ke ngahi wahe. Tautate whito ke ngahi tala noa, o ku ke hanga o mai pe me university o lo au ke ngahi historia, o tau tuku au mai whakapolitikare, mono whakauhinga i ngahi issue whakapolitikare, tau tala noa ki ai. Ok, manatu i pehe kakai e ngahi kaweinga lalahi na ta tala noa ki ai, i he tau ko osi, o ta au mai ki he wahe ko ia ngahi mawhai, mono mahu inga ngahi wahe. O e mawhai i he pureanga whakatemo kāla. Tiko eni kuta au mai eni ke konistu tone, pena ke kamata ia hono whakauhingai, ai konistu tone, pe moianga hono whakauhingai he kau filosofa, pe ta unu mai ai, ka koukore at ke hoko atu mu ai i he weekend, ai tala noa ko ia ke konistu tone, ke kataki whamoremore pa ke hoko atu ai ke tau tala noa ai mo kai ngā i he weekend, na kai ke u, na wakai hifo ki he ngahi comment ko he wiko osi, na kai kia hafu fehu i fefe i he kawenga, ko tiu ke mahino pe ke kakai e whamatala, pe ku whaampe tau whanonga whakataha pe mo kakai i he tau tala noa ko ni ke konistu tone. Malo pito. Malo pito Tonga, pea koe ahoni, ko whaamu ke u toiki i whakaiki iki, ai uhinga a palato, pea mo sokolatesi ki he konistu tone. Koi. Aia, pea takotui kone lava ia, tene tokoni kene hulu imai, ai toi ngahi mama ke, whikau aki, pea mo e whakaukau ko ia o konistu tone. Koi. Pea te tau hau pe ke tau lava o au mai ki konistu tone ko ia oi Fonua i Tonga. Aia, hange ko ku lave e Tonga, ko ku wha amu, ko ta wha amu, ke osko he ta uni, mahalo o ku ofi atu, he ala lelei, ai whakaukau e konistu tone he ne tuku au mai, pea mo e ne tu uta, pea mohono anga, mohono founga, mohono uhinga, mohono ngahi ketoi, mohono erito, mohono fuo, mohono whaunga i Tonga. Pea koe ta tolo pe ai ta lafu o e afi kone konistu tone i e fo i ta uni kakata. Aia koe ahoni hange ko lawe ane nai, ko whaambe, pe uhanga hulu i mai Aristotolo mo palato, nau ki lawe kia ki naua i he wiko o si. E ko hange ko lawe i he wiko o si e Tonga, na iai ai lao koe hamrapi loa. Na iai mo lao koe durako, ko Persia ia, pe ko Irania he ahoni ai hamrapi, pea koe lao e a Mosese, pea koe rewa ai Dracos loa koe a Karisi, pe koe talako loa, pea kamata mai ai whakaukau o konistu tone i Karisi. Pena aku lawe atu i he moniti atu ki moa e Tonga, ai whakakaukau lalahi e ua ki he tuu ai konistu tone, pea moe lao whakamaman lahi, o uhinga peke he teftoi whakaukau ke ne hanga o taki ai lao mo lare o Fonua. Aia, ke ta whoki mai ki Karisi, koe whakalakalaka koe ai whakaukau e konistu tone, i he ene uhinga ke whangatangata ai mawhai o kautaki, mo tokonia e totonu
ai kakai o fonua na e fo mai ia talako hau e konisu tone mo lao atarako aia o fo mai a soloni tufunga fonua ko kau tufunga fonua fo mai a soloni hau ai ki a Clesphinius poko Clesphiniasi hau re vai ki a Pericles poko Pericare ko kau tufunga fonua ia ki konisu tone mo lao o whakaukau ko afu o afuhia mai ki haoni pea haureva ki kuonga koe tangata ko perikare ai ko fafufua ke senturi nima ki fa kuonga ia o sokolate si pero ki haureva ki to taha ko palato pea Aristotle sai iwe ko si e tonga na kuhanga ai o vahe atu ki o ik me kainga o mea mai kau polo kalaman ko whaka uhinga koe a Aristotolo ke mea ko nistu tone nane pehe ko hono hanga o whoko tuu ko hono whoko tuu isa ai ngahi lakanga pe ko ngahi offices ngahi officer ngahi ofisi mo ngahi mo kau officer pea mo ngahi kupu pe ko ngahi institutions ke whakalere ai fonua ki hene pot tatau pea ke hai ke foi whakaukau whakalukufua na ku atu ke uhinga e konistu tone ko hono whakangatangata ai mawhai whakawao mawhai whakatikitato o kau taki pea ke tokonia ai totonu ai kakai aia koe foi whakarea aia Aristotolo kone pehe to arrange how offices and institutions are implemented ai ko ki foi whanau ia ki hono whapalangi mai mehe whakakariki ai uhinga pekoe whaka uhinga Aristotolo ki he koe ha ai constitution koe ha ai konistu tone koe konistu tone is to arrange offices and institutions how offices and institutions are implemented or administered in a society aia koe anga hono whakarere ngahi office ke whakapolitikare mo whakanga ue pe mo ngahi kupu o kunau hange koe whamauanga pe mo wharearea pe mo kupupure ke hono whakarere ha fonua pea koe whai whamatarai mo nau fe potu tatau aki aia ko Aristotolo ia mana tui whakitonga na kulawe atu ki he lau ai kau filosefa o no pōni koe na nau whaue konistu tone mo temokalate o no pōni nau hanga whatata hai be nau whakaukau hange ko Rousseau ko Locke ko Hobbes ko Montesquieu na hanga po whatata hai o ai beke ke fo uhinga koe konistu tone ke whakangata ai pure whakau ai kautaki ya ke oange ai to tonu mo malu e to tonu ai mo ui pe mo e tawataina pe mo e fiefia pe ko e koloa happiness e lau a Amerika mo lau pe Aristotolo te ulabeke pe mo e koloa pe ko fiefia mo ngai whainga maari aia ko e ko lave pe he o pe aia ko te taulakia a ono poni pe moe tu au mai pe me karismo lo mate to lave kiloma e tau hau ai whakaukau o te mokala o konistutone isa aia kono whakarea e taha o pe he e tonga o kuhinga Aristotolo ia ai foi famatala foi foka uhinga pe foi definition o constitution ko hono foko tu ai ngahi o ofisi pe mo ka ma o lakanga pe mo ngahi kupu ke na uhanga whakalere kai whakalere i he whaunga
oku ikai ke whakaawa. Pea whakalere I he whounga oku whekau aki mohono whiri e he kakai. He koe talano koe Aristotelo, a upe ke he philosopher kingi pe koe aristocracy pe koe ke kupu koku pure a kau rulers, ke toi whiri pe mo ia e he kakai. Ke kau whoki mai. Kau whoki mai kia Palato I hene whakauhinga ana ke konistu tone. Mana tui e tonga ko Palato ko whai ako ia a Aristotelo. Koi. Ai koe whakauhinga ko Palato na anepihi. Koe justice, koe whakamau, pe koe mau, ai totonu, whamau totonu, pe kuhinga e justice, o ko whanofo e tonga whakaukau ke tauhanga whakatongai ai justice koe whamau totonu. O kuiai hono, nei whakatongai I e uhinga whakalā. Kana I kaike whakauhingai I e uhinga whaka filosofia mo whaka konistu tone. Te kutau ai e justice, koe whaka mau totonu. Koe tau ai e rights, koe totonu. O kai ke fu fie maari au pito ia ke whaka tongai o justice, koe whaka mau totonu. Kai ke, ka tau ai pe whaka tonga ko ia. Aia, koe ne pehe e Palato. Koe fo I mea koe whaka mau totonu. A justice. Kono whakatūtū koe ke mau ai justice pe koe whamau totonu koe konistu tone. So koe fo I uhinga aia, koe fo I definition ia, koe fo I whamatalai. Aia, oku tau lawe e atu rewa, na e uhinga ai Aristotelo ko ene tō taha ako, pe koe ne student, a ene fo I whakauhinga, o kai ke fu whamamao e na whakauhinga. Aia, koe kuto e tahanaki marewa ki ai, o ku hu, koe mehe na ngāwe, o koe tahanaki mai ai, e fo I toko ua koe ni e tonga, o kuna hanga rewa o mai ki he talanoa o I konisu tone, ai whakaukau mahu inga, o e mau, mo tatau, pe ku tau hanga, ai mawhai pure mo anga hano whakarere, ai ko tau hanga whakatongai, ko e whakamau totonu, ka koe na uhinga ki he justice. Ai apea koe, ka teu hau ki he whakaukau e taha au whekau aki moia. Ka tau laki alupe ki Palato. Ai na e toi ki aloa lewa a Palato o ne pehe. Koe nofo koe ai Fonua, aia koe na e nofo whakaukau I he tānoa koe ni he koe na uhinga e tonga ki he anga e tau whakatūtū ai laka ngā mo whatongi ia pia moe kupu ke mau ai potau, mau o oua e ai hawhakahawa. Whatongai whakarerei ai fo irea koe hono whakapalangi I koe constitution. O ku uhinga ia, koe hamea na nau hangai o whakatongai mo whakapalangi mai, ai tau tolo whakatongai koe konisu tone, hao me whakakariki o constitution. Koe fo irea koe constitution, literally, pe ko hono etymology, aia I he wharea whakapalangi, ko ene tupu mai me he ngahi konga. Constitute. Ko whairea ko constitute, ko ta o mai ha o konga ke o whakatahai, ko whaimea beta. O kutoi maari he ni tonga he kuasi mai, na e whau ai whakaukau ia he kamata mo whairea, o whakatatau ki hea, ke kaukariki ka te whito ke he lau a Palato mo sokalatesi. He koe na whamatalalo ua nego nofo I he justice ka koe na pehe, ko hono o mai ai ngāhi lakanga, mo ngāhi whatongia, mo ngāhi kupu, mahu inga o politikare mo lao, o mai o whakatūtū, ke mau, pia nau potpotatau, pia nau whaafofa, pia nau whiwhia, pia mauai justice, pia mauai whakaukau koe whiwhia, pia mauai ai freedom. U whakaukau whamolare ko ia.
koe constitution, koe luku mai ai tangata whai whatongia, mohono lakanga, mohono whatongia, pia mo ngahi kupu, ke lava ke whakalere aki hafo I pure whakapolitikare, ai ngahi konga, kehe koe ni oku mao ai maau. Pia koe mea koe nai ui e palato koe justice. E koe whamau to tonu, I tau uhinga, me tau whakarea whatonga. Ka whoki mai kia palato e tonga. Koe pehe, koe whaunga koe ke maau hono whoko tu a constitution. Oku to tonu ke ai e foi no foko e society o vahe ke foi kupula lahi e tolu. Ai ana ne pehe rewa. Mantui foki he kuonga e ko ia, o lere mai na pure ha tu I pe hange ko whalawa ki moa pe ngata atu ia, kai ha ureva o pure a ho e ki karisi, pe ha ure me ai ki whakaukau o whakatemokarati. Ha me monarchy, ki aristocracy, pe ha ureva ki he democracy. Ka tala mai reva e palato ia. Ko me koe kono whotu e ngahi konga, ke mao e constitution, I he whakaukau o whakatatahai o ngai parts. Peko ngai kongkong. E pehenia. Ai whanua o wahe tolu. Ngai fo I konga e tolu. Konga koe ki lalo, ne ui koe kau producers, I he lea whapapalangi, peko whahinga mnau whai e unga au e anga mahinita o pehepeko I he whakarea au niko working class. Pare peherewa. Koe konga ia mahu inga ki whakaukau, o constitution kon o ko define ya ki justice te ka waka mo fa ma do ton sai ko klasiko I loto ane hanga o ui ko ka guidance pare pehere ba ko kakaya ko ni tonga o ku kai ke to ka toa e nau paanga to ka toa e nau kolo nau foi 5 fatongia pe ki hono whakarere o e ai hanau kolo ave nau kolo ame nau mea ko toa ki nau fa nau mo nau ngai mari kana o mai, ka kia nau paanga, ka kia hanau koloa, ka kia nau api pe koe mea, ka kia nau ukoloa. Ka nau whakasi mai o mea ka uhinga palato, ka nau ompe o foi nofo pe ho nau whatongia, koe foi whakalere pe, ai whakapolitikare, te fito ki ta whaakwhanga aue ai whonua. Ka kone peherewa pa koe foi kalasi lewa hono tolu, tau pot ki olunga, koe kau rulers, pe koe kau taki, ai ana ne pehe o kusai an ke ai kau aristocracy. Ai kau aristocrats pa koe hou eiki ke nau hanga whakalere ai fui kalasko ia. Pea koe tūrewa ai hou eiki na ne hanga ai kau aristocrats pa koe kau hou eiki takina ne hanga rewa whahinga ke whahinga I tolu. Koe kau hou eiki koe tupu mai I he toto mo e taataa, koe kau hou eiki koe nau koloa, e rewa mo kau hou eiki, koe kau ho eiki o kunau filosefa. Pe o kunau mālohi whakai ata mai. Aia koe whakakau ko ia tonga, koe whakakau a palato, koe me aia e lelelele iai hakonistu tone, ka pau e whai e ne foi whakotutu koe ni. Koe whakaosi koe ne pehe e sai, I he tūko e mea koe tala noa ko nisu utone, na ne hangarewa ko fie whaosia ke tā noa ka palato, na ne peherewa. O mai e foi o kwai foi founga pure e nima. Founga pure whaporikare e nima, pea te tau sio rewa pa ko whē taha I anau tōru, e lelei ke whakalere aki ai whakaukau o ko nisu utone, ai koe na e whakauhinga I eia, ke na e whakauhinga I koe I whakauhinga I eia, pe na e toi whakauhinga I koe e sokolatesi. Aia koe ne pehe, koe ufonga pure o ke. Koe fonga pure o kupure ai aristocrats. Aia koe kaka ia o kuraukau ke hou eiki I he uhinga koe nā kuhanga o atu. Koe kaka ia koe democracy. Kaukai koe demokarati, koe fui o kamata ki ai T. Pai koe D. Koe democracy, kuhange ia koe kau pure whakakau tau, koe fui fonga pure ia ta. Nane whakatata aki ai city-state koe I karisipe ko sapaata. Ai koe pehe, koe pure aristocracy, koe pure ai democracy,
Koe pure hana hoko, koe pure ai orika ki. Koe pure ai tokosi. Ka ui kai, koe tokosi i koe ia ko hakau taki whakakau tau o hange koe democracy ai whonga pure hono ua. Koe whonga pure rewa hano tolu ne poho koe democracy, i he whuirea democracy temo e krasio. Aia koe whonga pure ia o pure ai koe ai whakaukau o i toko lahi. Pea koe Tyrion, koe tyranny isa, ai fo i whonga pure e taha o mei ke mo vete pe ia. Pea ku kai kia hano fu whaunga fefe. Aia koe peherewa e palato. E lele ai temokalati o ka pau e whakalere aki ai aristocrats, ai fo i whonga pure kou whakalere e hou e ki e tonga. Pane peherewa ko no tamai mata koe pure ai a tamai rerei, pure ia e whakaukau. E rationality. Koe democracy, ai fo i whonga pure hono ua nepehe, o ku tamai mata pe makatu unga ia i he toa. I he ngā ua whakae toa, i he ona. Pea koe fo i whonga pure hono tolu, ai orika ki, o ku nepehe, o ku makatu unga ia i he paanga. Koe kakai ia, ku nauhanga whamomu ai paanga, pe mo nauhanga tānaki, o ngā ue halake, pe nauhanga nofo pe i he mawhai, o i paanga ke ne hanga pure e whanua, mua ma pe paanga, koe orika ki ia. Pea koe democracy rewa, o ku nofo ia i he tamai mata o i tau ataina. Pa ku mahu inga ia. Pea koe tyranny, koe pure anga koe pewe mau ia taiwa. Pa koe ne pehe koe e palato. Tala mai rewa e ia. Koe whahiu koe ki ai. Koe wherewa e whaunga pure usai ke whakalere ake ai uhinga whakakoni sūtone kone ke tala noa mai ki ai. Makatu unga i he justice, pe koe whamau toto. Tonga tala mai rewa e ia. Koe whaunga pure ulaki. Aristocracy, pa koe aristocrats. Pure ai ho eiki. He whaahinga i tolu koe ho eiki na. Na peherewa palato, koe ne toki mau ia mea koe koni sūtone i e u whatata hai mai u kongkonga mo ne pot tatau mo e hafua. Ka pau e whakalere e he kau hou eiki. Nei ui pena tō koe kau hou eiki. I kai koe whonga puri hono ua ai koe hane koe kau sapaata. I kai e democracy. O i kai koe orika ki, koe whonga puri makatuunga he paanga. O i kai koe democracy o makatuunga i he freedom po koe tawataina. Na koe ku lawe ki a i tonga he koe konistu tone i he ahoni o ku makatu unga ia i he mei u mea i he temokalati he ahoni. I he tautala noa konistu tone o au ki tonga o ku mei makatu unga pe ia i he u konga koe u whaunga pure koe ni o kua i he konga me he ki ai. O kua i konga i he aristocrats ke nofo i he whakaukau maasila ma matao a tangata. Nofo he rationality. O koe e ne nofo i he whakau tau, o nofo i he whainga mō lare o i toa. Democracy. O koe ne nofo he orika ki un nofo whakalere whakatemokalate o e ahoni mohono ngahi koni sūtone i he whakaukau aki pia moe paanga. Pia koe rewa e ne nofo i he democracy he lau a palato o ku nofo i he whakaukau o e tauataina. Kono mahu i ngā ia e whakaukau koni sūtone tala noa palato, ka pati tau sio ke tau koni sūtone, mei o kui ai u nau koe ni, pa koe u ere meniti koe ni, i he tau koni sūtone e tau tōro. Ka koe u whakaukau na e whakatoka mai, pe mei mua. Ka u hau peo ki i lawe ki a Aristotolo, e tonga he kai ke toe alu ki he ne whakaukau ki ngā hei whaunga pure, ka te u hau pe o tō mai, e ne whakaukau ki he ne talanoa koe ki he constitution. Ma tui whamamafa palato he ne whai ako i he justice. Pena e kau pe ia i he talanoa koe a Aristotolo. Ka pe he rewa e Aristotolo ia, koe society koe Fonua, pe moe constitution, pe moe konistutone, o ku tō tonu ke nofo ia i he whakaukau o e happiness, o e fia. Tō tonu ke mau i he konisu tone kotoa pe, koe whairea whakariki koe eudaimonia. E whairea whakarisi ke happiness i he uhinga Aristotolo. So ange tonga,
Nega ke tala noa ki ai a palato ia, ke justice. I mean, ki happiness, tala noa ia ke justice. Isa. Tala noa kau tamai o no po ni, ki he ta ofi whakaawa au. Pea tokonia ta malui ai totonu ai kakai. Tala noa Aristotelo ia, ki he tau mua ko nisutone mo nofa society totonu ke whakamua mua. Ai whakaukau oe happiness, oe fia. Me ka ainga ia tonga mo tala noa a Thomas Jefferson koina ne tohi, mo ka tama koina na koina ne tohi, fok mo ka tama koina e pou ki ai he tohi ko nisutone koe a Amerika. Mandui koe tau mua koe a John Locke, a filosofa koe ia, koe demokrati mo constitution ke nofo he whakaukau, koe malui ai mo ui, malui life, malui ai tau atai na liberty, malui e property, koloa e kakai. Tala mai rewa Thomas Jefferson ia koe hono tohi e constitutone a Amerika, tau mua constitutone mo demokrati, malui ai mo ui, malui e liberty, pe malui pe moe happiness. Ngahi monu ia e mawai e fia ai fonua. Aia e malama ke ufakarea o pehe, koe tala noa konistutone koe a Amerika. O koe e ne whikau ake ana mo e whakaukau o e happiness, po koe e eudaimonia pe, koe e fia i he tala noa koe a Aristotelo, tau mua palato ki he justice whamauto tonu i he ene tala noa konistutone. Tau mua Aristotelo isa. Ki he fia. Ka koe hae happiness ko fia whakaofisia ki he tala noa ki Aristotelo. I ene whakaukau ki he whonua moe konistutone. Siko ne tānaki mai ere me niti o mo ui moe whakaukau moe loto fia e tonga. Pea tau siwa lewa koe konistutone o totonu pea o maho inga ke asimai ai foi urunganga ko ia meha whaahinga konistutone. I he tala noa e ahoni. Ke iai a ngahi kupu e mauai ai fia ai kakai i he nau nofo. Hange peko e ai Thomas Jefferson ai e konistutone a Amerika. Pea moe uhinga a Aristotelo. Sai ka koe hai uhinga a Aristotelo. He Aristotelo, koe tau nofo o ku konga tolu e tau mo ui. Aia koe ne pehe, koe ai fie mau a ho tau sino, whakaukau na ngā waak make he lot whakaristiani he kamata e siasi. O koe ai ngāhi fie mau ho tau sino, o koe ai fie mau ho tau loto, ta koe rewa ke fie mau ho tau sino ke umea ke tau fia. O koe fie mau e tau sino, koe fie mau pe ia te ia, ki ngahi mea whakae sosiare, mo whakapolitikare, ke tau inasiai, o koe pea ke tau fia. O koe fie mau e ho tau sino, ki ngahi mea ke o kuanga whakanatula hange koe mea ke tau kai, koe mea ke tau moheai, koe mea ke tau inu, koe ngā ke tokoni ke mau e tau fia. Koe rewa fie mau ho tau sino i he tala noa a Aristotelo, ki he mau ai whakaukau mo mama he atamai ke tokoni ke mau ai fia oe pe koe happiness, pe koe eudaimonia i he tala noa o rea whakariki. Aia kone tala noa, koe u fie mau ai sino, fie mau whakae loto, koe lau maari e fie mau mo whakatamai, ke tumu ai fie mau ai atamai, ki he ene mama, ki ene whakaukau, ki ene whakauhinga. E tene hangarewa tataki, ai tangata ko ia, te moe fonua ko ia, moe konisutone whakapolitikare ko ia. Ke mau ai happiness, ke mau ai justice, mau ai fifia, mau ai whakamahau totonu. Te mau moe ngahi uhinga ko toa, ki he konisutone, mohono whakarere ha fonua, ne ulawe ki ai. Aia kone peherewa e Aristotelo. Ko e fia e mau ia, ka pau e lelei, pe mama, pe uhinga lelei, ai atamai. Tāna ki atu, pe moe loto, tāna ki atu, moe ngā fia ai sino, pe tangata. Pe tene hangarewa o pehe, tene hangarewa o tokonia ki tautou,
ke tau mau ai whakamau to tonu nei tala noa ki ai a palato ihe ene whakauhinga ki he konistu tone. Pea e maure vai justice pea ko pehe rewa e Aristotle. Ko e justice po ko whamau to tonu. O ku konga ia e ua. Ke lava, pea malava ke mawai ai fia mo happiness i he fonua society pea mo whakaukau o konistu tone i he mawhai pure po ko politiki. Nane pehe rewa. Ko mea ko e justice ko tala noa kia palato o ko wahe ia ke konga e ua. Ula kina ne hanga ui ko e distributive justice, pea more corrective justice. Aia ko e whamau to tonu o e wahe ai mauanga mo ui, distributive justice. Pea ko e whamau to tonu o e corrective justice. Sai kono uhinga anke whakaosi ai, ke lava ke maua e ne whakaukau ko e fia. Aina pehe palato. Ka pau koe whaunga pure koe aristocracy, pe koe democracy, pe koe orikaki. Ka tau pe koe hae whaunga pure e tonga. Ka koe distributive justice o uhinga ia, ke tau hanga wahe ai mauanga mo ui, ka tau pe koe politikare, pe koe sosiare, pe koe ekonomika, o whakatatau ki he anga e tuu ai ngāhi whatongia mo e lakanga, mo e ngāhi kupu whakapolitikare mo e nofo a society. Ai pe koena na tala noa ki ai i he whainga ke whakamatala i whakauhinga e definition. Ai nane pehe, ka pau koe pure anga whakatu, tau ai keisi, pe koe tau ai atonga. Koe distributive justice ki ai, koe ne pehe, ka pau o puranga whakatu, koe me hou eiki, koe ai pia mo e kakai whakalungu fua. Wahe ai mau anga mawhai pure, ai ekonomika, ai sosiare. O whakatatau ki he ngahi whatongia, mo ngahi lakanga, mo ngahi kupu o nofo ai society whakatui. Pea koe uhinga ua o rewa o justice ki ai ko corrective justice. Ai koe ne pehe ko corrective justice ke mau happiness, ke mau mo ui whakonisu tone o kou tala noa ki ai. O ku hinga ia tonga ke oua te tau tala noa pe. Oua te tau whaka uhinga pe ki he freedom, pe mo e justice, pe mo e right, ka tau tō onga mo ui aki. Talk the talk, walk the walk, kone uhinga ai. Aia kone pehe ka paurewa, e mahino e fo i ua ko ia ki ha fonua i he nao mo ui whakakonistu tone, pe malawa ke hoko ia ko i fonua, o ku mau ai fia, wha mau to tonu, pe mo hafua, ai ngahi nao wha mōlare ko ia, ke mau ai lelei, whaluku fua, ai fonua. O tui e tonga, o ku malawa i he ki talanoa mo huru koe ni kene o mai koe kuako koe me mea koe ni na e fuuloloto e o tangata koe ni he na nofo ke whakaukau koe ni sutone pea koe kuako koe me ai o ku malawa ke omi ngahi whakaukau koe ni o tokonia ki tau tolu pe tokonia ake e tatalanoa ki he tatalanoa he koe ni sutone he ne tuku au mai kai tau lau te fito ki he taimi te tahauai he tatala noa ki he tau konistu tone. Koe mea mahu inga e taha kia te au. Ko ngai whakaukau ko niu ne tala mai na e osi whai e fuu ngā au e lahi i he tuku au mai ki he whakaukau o konistu tone. Koe whehu i e tonga. O ku tau ilo ki ai i he tau tala noa konistu tone mo e te mokala ti peikai. Ai ko tui koe mahu inga ia o e tala noa mo e wahe koe ni. O ku ta wheinga ke tuku atu. Ka te uwhakawhoki atu ka te koe tonga maa. Malo apito Palofesa, ko tui whakawhiwhia apito pe mahino ai whakaukau kuku ki hanga wahe mai. Pe ko whiwhia apito awia hono tukuange ai whainga maaria pehe ni ki kakai ke nau whanongo ke ngā ke ua toe whaihano hono interrupt ho whamatala. Ka lava ai kakai ke nau mao kakato ai whamatala ko ia. Pea mohono hoko pea moe uhinga ko ia ke taki ki ai whakaukau.
Koe peki whaiwhehu e tahaini ke ta whakaosea ke ta polokalama he ahoni. He ko tui koe u whakamatala ko ki hanga o mai o smahino au pito pe ia. Tatau te fito ke ngahi wahe pe moe ngahi whaunga pūre koe ni kuke o se hanga o mai. Pea ko ngai taha pe foki o ku whakawhiawhia nei kai ke nei taomia e te au ke uhanga o mensin he kamata au tonga lockdown a hotolu foki a Okalanini. Pea koe taimi lockdown koe a Okalani pe ko Nusilani. Koe taimi o ku busy lai taha interneti. Hono ngau e ke kakai me ngahi api. Kana u ngalo iau ke he nau whakaukau pe au he polokalama he ahoni. Pe lotonga pe kamata lere polokalama ko motu hia neti ia pe foki neti o vai. Ko hinga ko futoko lahi ko ia kakai ku nau nofo nau ngahi api i he mau lockdown level tolu a Okalanini pe level ua e ngahi feitu. Ka ko hinga ku lere e polokalama he ahoni o ku hala ke ahi a palopalema mai pe whakailonga mai a neti o kua hane holo vai. Pe ko tui ko whamalo pe au ia ku mahino ku wongo le rei atu ai whamatala ke whakahoko e Palofesa. Ko ki whehu ia ni o mai e he tokotaha koe ni, ko kari. Aia, ko taim koe na ke whamatala i ki he ngahi pūre. Pūre koe aristocrats, pe me pūre democracy, koe orikaki, ko democracy, ko tyranny. Ko taim na ke whamatala ki ngahi pūre, neongo pe na e whiri foki o whamatala na e whiri a palato ia ko whepo a whaunga pure le lei tene lava omi kotoa e ngahi nau koe na e whiri foki a ho whahange ko whamatala na e whiri he aristocrats ka koe ngahi teke foki mo mea kuanga ke ai ho tau kai ngā ki tau tolu ia koe whaunga pure tu waki foki ia i he tainimi koe democracy koe whaunga pure koe ke he tau ataina e kakai koe whaunga pūre ia o kulahi taha ai mahino mo tala noa ke ha tau kai. Ngā pia ku makatu ungai whehu ia koe niu ne pehe mai. Ka pau koe pūre ai toko lahi o ku mahu inga ke tau mui ki ai. Koe ha o ku ikai ke whakalere ai e he kakai e whanua whakaluku fua. Kai kei whakalere pe ia e he ki toko sii o ku whiri ki whare area. Kai kai ke nau o whakaongo mai ke kakai e whanua he koe toko lahi ia. Aia koe ki whaiwhehu pe ia o kulawa ke o mai he toko taha koe ni e Palofesa. O atu pe ke ta whakaosi aki ai tala noa o ku ta whakahoko he ahoni. Malo pito. Malo pito tonga pe ko whamalo atu ki kokari. Kokari, koe. Ia malo pito kari. E hui e nia au mahu inga au pito. Pia na ia i konga i he whainga whakaukau koe ni i he polokalama ni nai walwal pointaha e whae maki tonga na kutala noa ki ai. Ka kou whiwhia i he ku whanongo atu o ku tukuma e kari ai whehu koe ni whehu i maoni en. Whehu i eni o ku hoko mai pia ku o mai ki he atamai o e tangata mo whewhine he ahon. Kau whoki mua ki he whakaukau e te mokarati i he talanoa a palato. Talanoa palato koe kupu hono tolu isa hono wha koe democracy. Aristocracy, pa koe aristocrats. Hoko hifo ai ki he democracy. Pea hoko hifo ai ki he oligarchy, pa hoko hifo rewa ki he democracy. Fika wha. Ka koe ne tamai matapa ko ne fama mafa no fo ia I he tau ataina he tala no apalato pakau e tau ataina sa ulo aki kari ko demokrati ko ai pure ai toko lahi people for the people pay the people he tala no a Palestinians na hoko pe ia I karis ke te hoko ia ha fonua I mamani o au ki Aia koe mea iau whema uia ke mahino, koe pure koe a toko lahi I e uhinga a kau kariki. O I kai toi mo oni ia, I he osi ai holo a te mokalati, pe koe ngata a te mokalati a karisi I he senturi tolu. Kai hu a pure anga lo mama ngai pure anga o pure whaka, pure anga hau, pure whaka kolonia a karisi. Aia,
Ko foi lea ane u whakatuta amaki taha e tau ngawe aki i he aho ni. Pena ako slawe pe ki ai e tonga i he tangahi polokalama. Pena ako slawe ki ai i tonga. Ki tonga i he polokalama he aho ni. Ko foi kupu i rea vau pe he koe pure ai tokolahi pe koe pure ai kakai. Oku i kaipe ke to e ai hamea pe he ia i ono pole. Talo me he temo kalati a Amerika, me temo kalati a Falanse, temo kalati whakaitu a Peritania, moi ngahe whanua koto. Ko mea nā kulawe ke ai ki tō ngā kāri nā pehe, oku fie mau ke tau hiki e tau tāla noa i tonga, ko buleani ki tō ngā nena. Mei he fo i kupu i lea, bago i kupu i se tese o pehe, fie mau ke pure toko lai. He ku i kaipe mo onia, i he taimi, koe kau karisi i pena e pure ai, i he temo kalati koe a karisi. Aia koe whakarea koe i kau whaitotolo filosofao pehe, koe direct democracy, temo kalati hanga tonu. Aloa tu pe toko walu mano o whare area. Aloa tu pe toko ono mano o whare area. Whiri e he toko walu mano ai kauwhamaa. Whiri e he toko walu man, pe ono man na whiriri wake ai uwhika he hau ai tupu au te. Na honga whiri a kau ngā au e whapurea. Pea toki whiri lewa, e he kau tangata eiki me kau whine eiki hange hasenato, na ui koe ākon. Na whiri lewa, e he kau ākoni tutuku, ai kau ākoni nau hange nā tolu hasenato. Aia, neonga na e pure e fulau a whea ai te mokalati pia kau e taha kotoa pia vilo, taimi whiri, hu ate ono afe, pe koe walu afe, hu mai ono afe me walu afe. Koe kau sula ni mange au, ono whiri mai kau sula ki he fo i keisi, koe fua kamata ia sula i mamai. Koe te mokalati a koe uhinga kia e tala noa. Taita people, for the people, moi hafua e, ono whakare. Koe te mokalati a koe ne lau, direct democracy. Pure hanga tono i kakai. Taku os au pito ai foi te mokalati a koe. Koe ngahi te fito i whakau kau kari oku o mai. Pea ihe ono po ni talo meheri ukawalahi a Falanse pea mo Amerika. Oku i kai peto e ai ha te mokalati moi tuku au mai a Bureau of Rights i Britania. Oku i kai peto e mauia ke ia ha mea koe te mokalati kakato e koe ha mea koe whakalere e he kakai ai whanua. He kai toi lawa mamani ia e ko whamoni ia kari ke ensinia i ha whahinga te mokalati ke pure i e he kakai. Koe kakai koe te mokalati ono poni, koe mea pe mo oni, ko hono whiri o i kau whafofonga. O mai pe koe te mokalati o e ahoni, koe te mokalati i he whakarea e taha, whaka ori kaki i he uhinga a palato. Koe ha, he kupure toko si o makatu unga i he capitalism pe koe paanga. Koe foi whonga pure hano tono a palato o whakarere a ka mamani. Koe orika ki koe toko si, koe kau whafofonga pe. Whafofonga ki heni e kari. Toko ua ono. Koe toko ua ono pe koe ua fitu e tau kau wharearea. Toko ua ono. Ua ono. Whafofonga ki ai e kari. Koe representative hono whakarea democracy. Koe indirect democracy. Koe temokalati oku whakatawhaaki. Koe ke aluhanga tono. Koe direct democracy ie, koe indirect democracy ki tau tolu. Koe representation, koe foi theory ie, koe foi te vitoi wawanga ia koe i e talanoa. Koe kau whafofonga. Whatonga i tau talanoa te mokalati tonga. Koe toko ua ono pe. Ihe taha kilu tupu, pe mai ua kilu tupu, oku no foi muri. Whafofonga i pe e toko ua ono. Pe koe te mokalati a ono po. Siu whaka orika ki ia ka koe whuke te pure toko si. Koe te mokalati a ono po ni ko no wharea, o ki kai pure kakai, o ki kai pure toko lahi, ka pure toko si. Pe koe toko si ko ia kari, o ku whai ake e nau hiki nimu. Ai a ku hu mai rewa ai whakaukau,
majority rule. So ke pure ai tokolahi I he uhinga he koe tokolahi ko he pāloti ko ki nau tolu te nau pure. Ko nau tolu e whakahoko e nau whako. But not the majority of the people. O ko ikai koe tokolahi e kakai o pure. Tokolahi kakai nau whiri ai whiu. Representative or representation ki loto. Pako hai wha mamahi kāri he taimko tau tala no ai ki he mo oni. O I te mokalati ono po oni, he ku whaka orika ki. Pea I taime ni I o ku democracy he uhinga hono ua. Hake ko Amerika, whanua ko ia, o ku pure I whaka orika ki, pure I whakatau. Koe whai kongkonga ia tānoa kai kau sociologist ki Amerika. Pure I e capitalism, koe whanua maba angata hae mamani. Pea ku pure I e military, koe whanua nau tau, mawhai tau, lai tahai mamani, pea moe nau democracy. Orika ki, democracy, pea, moe makatuunga hepa anga, aia, koe, nau, ihe whakaukau oe aristocrats, aristocracy, nau ihe whakaukau oe democracy, e whikaua, tak nau ihe whakaukau oe orika ki, oe few people, makatuunga nau pure hepa anga. Makatuunga ai democracy a Amerika pure whakautau. Makatuunga ia he ona. Whakaukau ta tau pe e kari. He ko mo wakai ki Amerika. Koe nau mea koto pe whekau aki mo whakautau. Mahu inga opito ia he whanua ko ia. Pe aku whakalangangi makehe. Pe aku oange mea makehe. Koe mate he tau o mai ia hulu he TV. Hulu whakalongolongo ka nofo e whanua whakapapa. Whai ia he whanua ko ia. Ke teke mau pēnau ta whakautau me nau mo ui whakautau. He koe mea koe pure anga hau hange ko Amerika. Ka ikai ke whewheka e nau ta whakautau I historia. He kai ke nau toi pure anga. Mau e nau capitalism e nau paangalahi. Mau e nau orika ki ka kai ke sai e nau army. Aia ka tau whoki mai kāri ko ku lawe halope ki he umea. He ikai pē lawa ia ke pure ai tokolahi. Iha toe te mokalati. Koe tangata ia e lau a kau filosefa e ni ihi. Koe ngata anga pe e foe mamani kua uke ai pure ai whau o mea koe pure wha politikare he whahinga e tangata ma kau filosefa koe te mokalati. E kai ke toe mawaha e hake ia ihi foe te mokalati representative democracy o e ahoni. E kai ke he koe hinga whau whakamoni he kai ke tau koe whoki tau tau ki he direct democracy a karisi. Ka kou tui pēt e kari, o kou ki I lawe atu tonga ki he whakaamu ai whehui. Koe. Mālau pito, Palofesa koe, aia oku uhinga ai whakatala noa koe nuk whai koe ni, koe ngahi konga la lahi e nima koe ia, o koe ke koe tau koni stu tone, o koe ke nofo ia hafo I tikonga taha ia oku mei mau kotoa pe ia he tau koni stu tone a ngahi kongkonga ko ia. Io, mau e fo I konga e wha. E wha. Koe tyranny koe ke tau mau. Ko ia. Ai o toki hoko, koe tyranny e ia he wafe mau no ai fo I mo veveu ko ia. Ko ia. Mo whenga a hai ke pure, mo whenga a hai ke pure e fo I tāntata. Ka koe fo I wha e tonga koe tami koe te ta hawa I ke tau koni stu tone, te tato mai ngahi kupu o ku whonu ai fo I wha pe ko haua, pe ko hataha, ka aku nau inas ka atoa ihe tau koni stu tone. O ku iai ai pure ai ho o iki, mo e nau whakamamafa ai whau e tau whahau e fo I sistemi ke nofo ihe atamai rerei. Whakahu ai education ihe koni ai ako he koni stu tone. Pea ai e ako he whanua ke mahuinga, he ka pai kai ke e ako he whanua ke mama nau atamai. Te tau hala tau tolu me he aristocracy ko he whakawakau apalata. O kua e tau ta whakau tau e tonga. Pa neonga o kai ke maalunga ia, mo maaloi e tu unga e ngai whanua hange ko Amerika, ka kua e tau military. Pa koe uhinga e ua I talanoa e tau historia o kua e tau fo I ta whaaki whakau tau, pe au whaapa I kua e ona o toa e tangata I he tau ta whaake military.
Koe foi uhinga kona ai e tau military i ta fa so dia o ku pe malawa pe ke to. Koe ulo ki koe mea koe pure anga whakatu i mamani ko pau ke ai e nau army pe koe nau so tia. E koe whika ua, koe hoko mai ia koe liriu ia ai tau tahi ki ono pōni na liriu ia o so tia. Koe continuity of the sea warriors. Koe hau ia koe tau tahi hau ia liriu o alu ke so tia. Koe te uhinga e taha hange koe uhinga nau lawe ki ai koe army. O ku mau ia he tau koni stutone. Moe tau lao. Sai, koe olika ki, toi maa moe he tau koni stutone, ano whakalere ake whanua e paanga, o makatuunga he pure e tokosi. O ku pure e whanua ia he tokosi, i koe ke pure ia he kakai. O ku hala i tala noa ia koe ia o pure e kakai, tau whainga ke pure e he kakai. Ikai, koe ke hamea pe hei mamani. Koe whakao siriwa, koe democracy, koe nofo i whakaukau e freedom. Tonga, whakaukau ia tau whahau, e tau atahina. Uhinga ina ne tau ia hawe alahi mo kauhala uta. Takalaua, ko uhinga ke ne mau ai foi whakaukau ke ua te whakapupulai hata. E koe tamai mata ia ko ni stuto ne ongo ngahi uhinga koe tau atahina, freedom. E koe whaa ko ia, i he ngai whaunga ke he koe o kulawa mau he ko ni stuto ne tonga. O kumalawa, i he taime o nao pot tataua, i mo alai sia, mo alai kolonga whakatou wanga, katea. O tau maore vai aia, tau fia. Ka to'o, ai whakaukau, o rationality, a tamai le rei me he koni stutone. Ka to'o, ai whakaukau, ko pau ke whakakau a ke paanga. Ka to'o e whakaukau e mahu inga o e to'a, o e ona, i he tau moui. Ka to'o e whakaukau e tau ataina. Koe tae whiawhia koe unhappiness pe mau i he tau nofo. Koe tani kou tau alai o sio tau ataina ke koni stutone pa tau ome u whakaukau koe neo whawhia o nake. Nā e to tonu ke tau whakawheta. Nā e to tonu ke tau whakawheta. Whai pe kapi ama mono e tau mea. Kau to tonu ke tau whakawheta. Pea na tau hā. Mea no pure i whakakolonia ki tau tolu. Koe fuhu ai to otaha koe ni pe mohono kau pōpō ke oua whakakolonia ki tau doa. Ka pau te tau mau ai foi whakaukau tau ataina ko ia. Te tau kei loto pe tau tolu, pa te tau kei ngau e pe ke whai e saupulu, mo mono e la, mo e ha. Ka te tau kakpoton, ke tau whakamalo iai, ka pau te tau nofo haifa o sio ke ngai whanua Pasifiki ka toa, ma ngai whanua ko toa pena e more e nau tau ataina. Pe aku nau kei palo pare ma pe o mai ke hao. Ka teu whakafoki atu tonga. Mahalo pito e Palofesa. Koutu i ko osi, ange ko lau ko e os fe unga opito pe ai tala noa koni ko ta whai he hoatani. Ke lava tau kainga o whanongo ki ai. Pe a lava ke nau to e whanongo mo tau whanongo pe ke nau kolokalama. Koe kore atu pe ia ko tau kainga. Mo mui mai he tau ngahi polokalama koni o whahoko atu mo kau Palofesa o whahoko atu e polokalama. Ko inga ke lava ke mahino le rei e tau ngahi polokalama ko atu. Ko whakalahi pe ke tau ilo. Whakalahi pe ke tau ilo mo to e mahino angi. Ka kou whamalo lahi atu e Palofesa. Ko tui koe ke te ai ha whehu i o ku whamalo mai ho ta ngahi kainga ko toa pe toko lahi e ni ku nau follow mai polokalama, nau sio live mai polokalama koe ni, toko lahi a pito, ai ni ku nau tohi mai o nau whahoko mai, nau whamalo mai ki whahoko te koe whamalo, ko hinga ku mahino le rei a pito ai whamatala, tatau te fito ki whamatala ko ia ko o atu ke tingi nau tolo he ahoni. Pea ko tui ku whiunga e ta polokalama ai, ka tato ki hoko atu i he monite o i wike kahau, pea mo e Tufunga Fonua alo au. Ka pau te aha mea te ke fie whakaosi aki, pia ke whakaosi mai kata toki māwahe ahoni. Malo tonga, ko te ape whamalo, kia te koe, ta take, tau polokalama, ngahi te teu ko tō ape, pehe ki he kau sponsor, manatu i peu, manatu mai e Palofesa ina whatua kau, ka kumooni au pito,
E ka pau hei kai, e kau sponsor, e kai ke lawa e tau polo kalama koen, e ke lawa ai vahe. Vahe manawa ka piki hama o ku whai atu pia mei he Tufunga Fonua a lo au. Koe wika hau tonga, te tau ngā unu ki loma, e tau ki hulu ipe ai lau maarie mo u whakaukau e ni i o e lau mo konistu tone i loma. Pia tau hoko atu lewa o alu ki Britania ke kamata mai ai Bill of Rights pe koe lau o ngahi toto nupa te tau hau ai. O ne lama koa Britania koe tau hikia ki tonga ki he ngahi mea na e hoko me senturi tahawalu ke senturi tahahewa o uhinga ai hono whao ai konistu tone. Kai ke kako whamaloat ke hoa ik me ka inga mo mea mai. Pea mo ngahi tānak whakaukau o whamaloat kat motol kau tatau atu o whalahea. Malo pito e Palofesa, pea tatoki whilo ngoaki i he moni te wiki kahau. Pea koe ngatai hamo polokalama koia, koe Tufunga Fonua alo au. Whamalo lahi atu ka inga hamo mea mai i he hoatani, whamalo atu hamo utohi mai o kau i he ngahi komen ko toa pia mo whahoko mai. Whamalo lahi atu koe ngā tau kau ngā kau, koe na kua whahoko mai he Palofesa, ai konga koe te ma iai he wika hau, ka mo mana tu i pe, koe ni ihi, i te kimo tolu mo whakaukau, koe ngahi tala noa, ke ngahi konga koe, mo ngahi whanua i whe, mo nau historia, ka koe whenga ke whakamama ngahi ka veinga, ka whakahoa pe ki tonga, pe taimi koe whoki e koe ki tonga, o whakahoa koe ia mo o atu hono ngahi whakatata, pe aku mahino le lewa taimi tau tala noa ai, ke tau ngahi ka veinga pe. Ni ka tau ngata i he ahoni, mo mea ka tau toki whilongoaki ka e whakahoko te tau whanki tuuaki mo e tau kau sponsor koe unau toko ni mai ke whakahoko te ngai polokalama koe ni. Pe mo mea tau toki whilongoaki. Malo pito Palofesa pa ofa atu kati koe. Ofa tonga, tau toki tuki ho tau e whe. Malo. Beautiful Tonga. Okay, lere mawhana i bea polokalama a ahi. Mo whakamaakolo ai Beautiful Tonga i he o tonga. Kai ngata e ka whai pōpōwangi e he kakai o ngahi tukui kolo, o tatau pe me niua o a o mai ki tonga tapuni, ai ahi kolo tonga whakaofa tau ke maa mo matawa mao pe. Toku kawe ngā aki whoki e he taku mamata ai Beautiful Tonga, ke whaka ai mo whakaivia kakai, pe mangahi whāmiri he ngahi kolo ke tau tō ai ngahi akau mpakara, matala i akau mo akau tupua pe ke tauhi, ke maa mao pe mo lanu mata ho tau ngahi atu. Ke konga pe ia e tau whakamalo sino mo ilerei, ke tau huo, tafi, pia hiko e vewe i tau mai api ke maa mau pe, pia ke tau latai mo manawa ia ea o maa mo fo'ou. Nako i whanau ke whanawhana mau pe ki mua mau mea takoni, kai lava ke tau mo ilerei, mo hao me ngahi mahaki, tau te fito, ki he COVID tahiwa o ka o mai. Ka o mai ke tau Beautiful Tonga, pia tau hike maa mo lanu mata mau pe, he koe tonga ia o tau lau kau, mo pore ai. Beautiful Tonga, o ko atu eni i hangalelei ai Tonga Tourism. Ko tau pehe pe South Pacific Loans, pe ke manatu i lewa ko sitalek tu bou ia, pe mai kautaha no o e whakamaui, aia o iloa ko South Pacific Loans. Ko e kautaha eni, ko lau i tau e nau tokoni i hatau kainga tonga, mo Pasifiki i loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia, mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolo tonga e tau whewha uhi mo COVID-19. He ko o si whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau toko ni koe. Iha whahinga taimi pe, hoku ke whia mao sēniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri, ka venga helo tū, whia mao sēniti ke awe ki tonga. Pe koe hāpe hao whia mao sēniti, whakawawe. Koe South Pacific Loans, pe tene lava, ke ne toko ni koe. Ka oki kai ke tui mai, pe ke to rewa ho o telefoni. O ke taila ai whika o i whakamaui, noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Pete ke au tonu mai peki ho mau ofisi, i he whika ua o i Cavendish Drive i Manukau, peko e ofisi i he whetaulaki anga o i Mount Wellington Highway, pe mo Penrose Road i Mount Wellington. South Pacific Loans, i he noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Lelei
elia pe mi he kautaha aveuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tauataina freight. Kaingatonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana mape a e tauataina freight ke whai whatongia maau i ho aveuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, pasi, lori, caterpillar. Pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awa katola, talamu, puha, nau whare, aisi. Pe ko whahinga nau langa pe. Ko e tauataina freight pe taha. Tene lava ke ne whakatauataina i ko e aki hatotongi mātu ak whakatu imo. O ki kai ngata he mau aveuta ki tonga, ka au mau toe o mai foki mo container mea kai aisi. Tuotaha i he mahina kotoa pe me baba, pea mo tonga tapu foki. Ok, hoko atu pe foki e mau ave, ta e totongi ho katola ki tonga, pea mo baba. Pea o paanga pe whaafe walungeau, a e mau container ki baba, i Novema pea mo December. Pea aku malawa ke mau deliver tu hawhainga puha pe, i hawhainga lalahi pe. Pea ka pau o ke whea mau talamu kaume, o ko te whia laka ka koe talamu he. Te mau deliver atu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke whao whia maalia i ho uta, te mau toe pick up o. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hao tonu mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, whia tokoni, pea loto i whatawhata mawhani. Whetodaki mai lewa, ki he whika telefoni, noa ua taha, ua ono taha, fitu nima tolu fitu. O lea kia se misi tawatai. Pete ke au tono mai be ko mau ia te i whika nima Fairburn Road i Otahuhu. I he tauataina freight. Ko e whanangonongo e nia me kautaha Faustina Construction i he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lo tonga e tau whiwhauhi pe moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e mau ngawe ofa he whahaita o momoko o e tauni ki ho tau kainga tonga i loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani i he tau kutoa pe o lawe monua e ngahi community kehe pe. Pepehe ke ngai access tonga i he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e uangafulu tupu ko mau ngau e langa ai i he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā wena. Te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaongai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction ai ngā we leipa maau i kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe heke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngawe langa o kuke fia mao ke mau tokoni atu ki te koe lolotonga e whai ta momoko. Oua na ke whainga ta ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe i he loto ofa mo e fia tokoni maau. Pea ke inasi ho tau kainga tonga i he fia o ku ausia e ngai community ke he i he ngawe ofa o ku mau whahoko. O hounga ki he Faustina Construction, e ngahe tāpua ke mo ui o tau inasi kotoa hai. Pea mo e whakatauange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngāue o tau lava ke whahoko. Ka pau o ku ke maho inga ia i he ngāue koe ni, telefoni mai lewa o lea ki a sione a holokatonga, i he malu noa taha wha ua nima ono no noa. Malu noa taha wha ua nima ono no noa, i he Faustina Construction. Opunga matari ki wakumala mafakatopo langi. Si ota papai nei lalaya e te taulaki.